Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan siganu pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami bamu Bapa, bani bagal ni hidup ni hurmu, nadok manramotkon, masarihon, janah, mengurupi hanami ibagas ganupan horjanami. Mambain bui hanami homa bani panorang sogoton, roh man rogo pulebemu, mangelek ase bani sulupukah kanami pehorja nami, parlobi maha mengurasi ura pikiran nai merhiti hatamu, ase hatamuin mutong-tong nagabi oncolan yang persayan nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jelam rapa kontongko namion. Amin. Bapenang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus, ijape nasya merian bani panorang sogot nyarion, nabui sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rikapan sigano pari bata bani panorang sogoton Senin tanggal 14 Agustus tahun 2020 tersurat bani buku Lukas bindu 10 ayat 10 nama katahon sonon. Anggo hatengeran ni uhur halak bani na otik. Hatengeran ni uhur do ia age bani na bui. Anjah anggo geduk ia bani na otik. Geduk do homa age bani na bui. Kita ganupan anggo isukun mahubata pasal ahado nasiol ipasingat Tuhan Yesus hubata merhitehun ni hataon. Jadi anggo kiri kita ilobe ni si basaon taon naga berigapan si gano pari bata bani panorang sogoton ipatakas do. Bahasa ibahen Tuhan Yesus do limbaga pasar si jolom anak kusi. Jadi boy do HP jumpa kita ibagas perguluhan ta si ganu pari. Anggo si jolom anak kusi nageduk ai ya. Boy do HP ni iya membahen nama dear ubani hasomani ase aha. Ase boy terjamin masa depan ni. Jadi John hatani Tuhan siol pasingat kon hubata. Jadi ibagas perhasomanon ni jolma sasitong ni boy do idah kita. Bahasa bani ganup nani horjahoni naring honi. Aganupan ai adong do hahonaannya tapi tujuan ni bani ari-ari na loroh. Nah, ay maasi Tuhan Yesus pasingatkon. Bahasa anggo anak ni dunia onpe bui do hape memikirhon diri ni pasal guluh ni bani ari simakira. Totu lebih sonai mahumani agi kita sebagai halak na porsaya. Maningon do hape ni iha perluhon uhurta. Jana maningon do i perjuangkon hita. Bahasa guluh simagira aipe maningon do gabe parbagianan bata. Artini ai merhitihon ni limbaga ni Tuhan Yesus pasal si jolom anak kusi ya. Siolo pasingat kon hubata. Anggo hatengiran ni halak bani na otik ya. Jadi ondo na urah mahol jupa kita ibagas parguluhanta. Anggo menurut kita. Ahado na boy membahin gabe. Hatengiran ni uhur hita. Ibagas guluk taon. Boy hatengiran ni uhur hita. Ibagas propesita. Boy hatengiran ni uhur hita. Ibagas horjata si ganop ari. Nah ijon mabapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Baik ay parjuma-juma. Baik ay horjane kantor. Baik horja na i perusahaan, baik ay horja i kantor pemerintahan. Marhitihon ni rigapan si ganu pari bata bani panorang sugoton, ipasingat tu bata, bahasa maningon do hape haganup kita sebagai halak Kristen, jupah Tuhan in, sonai ege idida jolma ibagas parguluhan tahun, bahasa boy do hita, gabe hatengiran ni ukur.
Hatengeran ni uhur lang pita, ya, ibagas pahara-pahara, parguluhan ta sigano pari. Tapi maningon hatengeran ni uhur do humanihita, age ibagas nalaho memperjuangkan, maparayak, guluh si magira na tetap si sadokah ni dokane. Marhitehon ni aha, ya, marhitehon ni na iha pokutkon hita, iha bujurhon uhurta, jana imalas kon uhurta tongtong, laho manjalo rossi manangihon hata ni naibata. Jadi gari hata atape motivasi-motivasi na iberi hasoman pehubata, maharga tumang do ay. Boy do ay manukuli hapor sayonta, manukuli semangata. Totu lubi sonai makumani, anggo tetap iharinggas kon hita jana iarusuk kon hita, manangar hata ni nebata. Nalang pitah manukul-nukuli hita, nalang pitah memberi semangat ubata, tapi menjamin bahasa gabe parsimada do hita, bani haguluar sisa dokani-dokani, nadop ipasirsir nebata hubata. Tapi maningon nga kita, porini pion langsungon syarat, tapi sihol pasingat kon hubata. Do manani kita, boy gabe hatengeran nihur. Jadi ang do boy gabe hatengeran nihur hita, bani na otik, bani pahara na otik, totu hatengeran nihur do humani hita, age bani na buwe. Artinya ay, kebiasaan tanah etek, ay do hapeni, na ipataridah kon hita humani, ibagas horjat tanah bakal. Jadi, anggo marayo do hita makurjahon horjana etek, totu. So na ay do huma age yondos kun hubata, horjana bagal. Alani ay, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do hapeni ipataridah kita bulus ni hurta. Ya. Makurjahon atap ahape, ibagas parguluhan tahun. Halani aha, halani ibagas bulus ni hurta ay, ibagas bersih ni hurta ay, ini dan nebatado ay, iponten na ibatado ay. Bodo hita gabi hatengeran niur ibagas sorja ay atap lang. Nah halani ay, asi boy hape ni hita, gabi hatengeran niur bani nabagal, bani haganupan, pahara-pahara na etekpe, nedopak kon hita ibagas 10 tahun, ibagas pangidangionta, ibagas inan parhorjata, pakon naligan ope, maningon perlu besahali, hatengeran niur hita, bani na otik. Jadi, anggodo mahapeni hatengeran niur hita bani na otik, iha porsayon Tuhan mohomani, tanggung jawab, na lebih bagal usehumbata. Jadi, horjata atape sangga hatengeran niur hita bani na otik, gabi batu loncatan do hapene hubata, ipake Tuhan mahomani ay, laho mangondoskon tanggung jawab na lebih bagal usehubata. Nah, halani ay, salinari, porini PHP ni rasi pata, anak dunia on, songon na jengesan, songon na diaran, nani horjahon ni sidia hubani hasoman ni colma. Tapi, maningon lebih takas do bata, bahasa dauh do diaran, anggo ibagas nama parayak atape makorjahon horjata siganup ari, dauh kita humbani hata geduk. Artini ay, ibagas sapit turun ni hata nini bata matongtong hita, makorjahon atap ahape, ase, totap hita, gabe hatengeran ni uhur, ilobe-lobe ni naibata. Amin, martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase, ibagas perguluhan nami sigano pari, lambin martenger ni hur hanami hubamu. Jana lambin ibotoh kanami, ahado nasihol si parayakon nami, nasihol si orjanon nami sa ganjang niarion. Alanya Tuhan, ipondos kanami matongtong gulur nami pito bagas tanganmu, marite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Oras bataganupan bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar masa ganjang niarion ipataridah kita. Bahasa talup do hita, gabe hatengeran nihur ibagas horjana bagal
na yondoskon ni Tuhan hubata. Ase lambin margugo mahita jana lambin tobal matongon pangarapan sunay age malas ni hurta na mandalin ni Guluhon. Salam.